Limbanor syumanen papagayam, itarog dawa ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay pa nagsuporta, ken panagdingdingeg. Basta ti bagbagan iti surat na. Dakas tinapasamak kada kami kini ami. Intalaw dagiti pasurot ni Don Simon ni ami. Ket pinaltugan dakmat. Natamaan ti sakak. Ngem agpapaimbagak itan. Addaak ita iti kalapaw ni Tata Santos. Iti akin amyanan apasag. Nukasta. Dakas tinapagtendalando. Naturad kayo. Gaputad da ikam nyo. Idinto ta siya katawan igam ko. Talaga atang sikamot gayam, ami. Nagbaliw ka na. Sa balikaitan. Da kayo tinangbalbaliw kanyak. Ngam magustuak ti kinaturag mo ababay. Saan ka ba yapatay nita? Gaputa makaritakan ka. Kaslakar-karitam ti kabagalan mi. Akaslab dabael mo kada kami. Talagang ata. Isungagsak ka na kayo. Oh, nasakit ti panangkitam kanyak. Nagtadam dagiti matam. Patayin daklangan. Sandak nga ipopo ka kastol. Anya. Di ka maawatan. Labanan nag. Ngam kaya't mo matgayam ti matay. Ngam di ka danag. Dumting to na ita tiyempo. Ngam ita. Sanda ka pa'y lang apatayan. Gapo. Tapakayranudan da ka. Awan ti makitak ita iterwar ti mansyon. Jak makaib na. Gapo ta isulat ta dayta ti aday ti panunot ko. Ipanagsubli dadon niya anita. Amangan no umay darumaot dito eh. Kat patayan dak. Ada kabayan dito el. Ito'y akin nga to apaset ti mansyon. Sapsapulin da ka di, Ma'am Carlota? Ay, pasensya ka yun, ah. Anya ti ipatrabaho yung kanyak. Arami da kadagos, ma'am. Awan, Ella. Saan ka ngamin ang makita dita baba? Iso analagip ko nga amangan no adda ka dito eh. Wen, ma'am. Kanayon ti kaaddak diti akin nga to apasat ti mansyon. Taaglarga bistaak. Ella. Jak sardayan ti aglarga bista diti, ma'am. Amkag ngamin nga amangan no agsubli da Senyora Anita. Kat anya pa'y ti aramidan da dito ay. Di kagdanag, Ella. Ada mo ton gwardsya ti mansyon. Uray dalatalo. Wen, ma'am. Kat agyaman ak ta pinatganyo ti kiddaw ko. Ngam, agdanagaklat ta. Taditay mat ammo ti panagsubli da. Iso akanayon ti panaglarga bistak dito ay. Tapno masakbayan tayo no bilang. Ala, saan ka aparitan iti day tangar aramidam, Ella? Nasaya at putket di, tapno makapagsakbay tayo. Lupay kasta, i-relax mo ti bagin, ti panunod mo. Tabadimat no day talatan kaya day ti panunod mo. Jak ngamin kayat nga adda madangran kada kayo, ma'am. Amangan no kaguran akto ni Victor no mapasamak ti kasta. Kan maysa, no adda man madangran, saan kumaada kayo? No dikat siya. Addan gwardsya tayo. Iso ati ka nagpanunod, iti kasta. Tinasayaan. Bumabatan. Mapanta iti kusina at meriendata. Mama. Uy kakit din, Ella. Sa amin aday ta ti panunutam. I-relax mo ti panunot mo.
Talaga na laing kayo, madam. Talaga na't nagtilata at pinuntiryayo. One part. Nalaingak pa'y lang, apo mo to. Biliba, Oh, iha! Abda ka ba? Umay kayo sarong karan, mama. Yam ko na ni nanaing siya nga da kayo dito likod di mansyon. Ala, iha, umay ka. Isuro ka, apo malto. Ha? Wan, iha. Isuro ka, apo malto. Iti kasta, makasarsuro ka. Kasta, Ma'am Rina. Sirigam tilata. Okay. Kalpasan na. Kalbito mon tigatilyo tapaltog mo. Okay. Ha? Diyak na puntaan tilata, mambay. Sana parikot na ita. Maala na ita iti praktis. Kanayunam ti agpraktis tapno makasursuro ka. Kasla makaritakan. Sige, mambay. Kanayunak man ti ang practice ang pumaltot. Takayat ko amatinag ko day taalata. Wana, ma'am. Ang daklata amang isuro ka na kayo. Agyaman na. Sige, ma'am. Sirigam maninday talata kat paltugan. Natamaak. Saan pala nagbalo ti kinalaing ko pumaltog? Wan nga rod, sir. Nalaing ka lugayam ako maltog. Agyaman, ak. Oo, sige. Isuro ka, Ela. Ay na, talaga kayat ko ti makasursuro, sir. Agyaman at tada kayo mismo tinag ko nang agsuro at. Kasapulan ang makasursuro ka. Tadamad kaya mangisiksikat itibiyag mo. Sir, Sige. Agsanay ka pumaltog, Ela. Isuro ka. kamodyanan na. Napuntaak, sir. Napuntaak tilata. Well, napunta, Ela. Ay na, kasla jackpot yan, sir. Tambalang na jay. Lalala. Ituloy mo, tagsanay. Atoy, kukom dati apaltog karina. Idulin mo, tapno at pang salaknib mo iti bagin. Mama, apay ngay kandak iti paltong. Kan apay asalak ni bakti bagi. Iti anya aga po. Iha, di mo amo ti mapaspasamak. Laglagi pam amay sa amayor ni papam. Kat addadag iti manggurgurakan ko na. Gapo iti kinamayor na. Anya ti amom, nga mga nusika ti panginasalan da iti sakit tinagam da. Anya? Iso anas kami dapat paltog mo, apang salaknib mo. Kano, ti pananiwayat ti iti plano anita. Iti kabiita na panawan, Simon. Sige. Paghamdang iti pasurot pa nga ganata. Di ka agdanak. Gaputa addaak tumatlaan iti day tagon taway. Anya. Sana. Narigat na sumurot kanto kadakwada. Awan na talaga ti panunot mo anita. Tanya ko mati-mati no bilang tada. Kasanon no mabulilya sa wano at dadakes ang mapasama. Kat matiliw kayo. O, anya lang ang timako na ti tao. Anya, Iswa na rigat ti pampanunutan. Saan ka na makiraman? Baya managitin tao tati at tinay. Agyaman at tanasarakan kamutlaang, Lando. Mga sa pakawalan ka kami kanyani. Saan nyo abasol tinapasama ka na kayo? Takas tinagbanagan nyo. Niyan ni mga ansang. Diyan ka mo niya tinagpasama kan ko na. Aday ta iti imadagiti pasurot ni Don Simon. Sigurado ka, Lando. Saan ka kadiya nagbidot? Siyak ti makapanagnak asaan ang nagbidot nilan daw. Barok. Kapaota nakita ti panangpaltog dakin nilan daw. Anya? Mga ansang, sa pulam niya ni. Amangan mo pinagaramidan ganiti dakas. Bayan na pa lang dito eh. Kanatalgadak dito eh. Asikaswam ko man niya ani. Well, Lando.
sa pulak ni Ami. Surutan nak mangigmi! Mapantay di turod! Ya! 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 Kayat ko ti mapanigay di turod! Sige ma'am! Uyugan ka! Ya! Nagpintas mo't daan dito, ma'am. Hindi, kabaya ko iti asyenda. Italangan mayat dito. Anya? Italaan? Uy, ma'am. Sana kami na managpasyar. Ano malpas ti trabaho iti asyenda? Agdaklatan iti kalapaw ko ta, ginanaak. Jak makapaspasyar. Kasta? Amang tadi mang igmi. Napatagday ti adis sa kanya. Dito'y turod. Juan, gapot na malaglagip ko ni Victor na da, ito'y. Victor? Ni Victor? Juan, apay? Amamong ni Victor ang kaayan-ayat ko? Ha? Ako? Ay, sa ma'am. Tanagnagan na lang siguro tayo, amam mo. No, kasta kailiw ko ni Victor. Umayak lang ta dito'y turod. No, apay ba't namin ang naging latayo kami? Ha? Nay, nagduluwa ka mata, ma'am. Diyak masarkadan ti panag-arupos tinuhak mang igmi. Gapot na talaga kailiw ko ni Victor. Kailiw ko ti kayan-ayat ko. Ang penas ka na. Dito'y turod ti papanan nyo. Ano kas na kaili mo ti kayan ayat mo, ma'am? Gapot na dahito iti saksi iti ayan-ayat mi. Dahito'y aturod ti saksi iti napod no panagayat mi iti tunggal maysa. Basta ka di, ma'am. Kat nakasta nga umayak dito'y turod. No mail-iliwag ka ni Victor. Makarit na ak iti pan nakabangkar. Kasla maupag ti iliw ko. Ma'am, Pasensya ka na. Tas ikamatan ti pangibagbagak iti dahito'y marikrik na. awan parikot, ma'am. Manaka nga ito. Sidadanak lata. Sumurot ka, no? Kasta nga umay ka dito'y turod. Uyugan pala ka, ma'am. Kasto'y tinapanunot kong aramidak. Tapno mamwa, no si bibiyag pailaan ni Ami, wano pinataydan. Ag-apply ka kas may sa at tao da Senyor Simon ng ansong. Juan, kasta ti pampanunutak nga aramidan. Ang mga ano, may sagmak kalaeng, barok. Saan mo't siguro? Saan mo't amabali na baybay ang tayulatan ni Ami? Mala, no, day tate ang mumana sayak. Aramidem. Agan nagkakuma, barok. Juan tata. Agan nagkamang ansong. At datlat na dito nga guru-uray kada kayo. Sige, katagpapigisaga. Agpaimbag ka dagos, Lando. Saan ka na makalisi kanya karisabong? Kukuha ka ita. Ti awanan pa ati mo niya. Umay ka pa naman. Tinakarakupan! Tinayak mo tilapay ako, anay ko. Anay ko, kinuntaran ti. Ito mo! Sabag ka! Salbag ka, babae. Anay ko, hindi na maabak. Nawa na rin iti poot. Kita, kukwakan. Kukwakan. No kasta, at banituan iti sined day dyan nga Ami. Wen, boss, itay paya. Ti salbag atungan. Talaga di nasardengan ni Ami. Jaga mo no anya dar aramidon na itan, iti day dyan nga ami. Ta itay pay matasimrag iti silit ti babae. Salbag atungan. Anong bayak manlangan? Ang gayam. Kumusta tinapastrag ita ang ngawas? Mayat, boss. Ato manan ti naornong iti ka. Kapota, agtultuloy lang tamat ti kaada ti customer. Kanti pagsayatan na, at dalatan nalako ang marihuana. Ado, ti gumatang. Masayat. Managsakan lakit din ni madami iti daytoy.
Adda kanya ti susi ti kaha. Boss, mabalin nyo lang ta bilangan ti kwarta na pastrak. Talaga bilangag. Gaputanas ken, ayawat tayon kini madam. Ibatik ba ito'y igam ko kan kalando? Kahit mo asawan mang ansong. Awan paltog mo sumango kadagiti pasurot ni Senyor Simon. Wen, gaputag pamaranak langan kadakwada. Kat patsiklawan ay, ngawatan dak kas may sapasurot da. Aganat ka mang ansong. Wen, agan nadak para iti grupo tayo. Kan para kinyami. Nga iso ti kang runa na makagapo, nga ramitek ti kastoy. Antoy ti koleksyon ni talawas, madam. Yawat kun kada kayo, dahi ti apag. Nasayat. At damot lang iti bag, ti listaan, madam. Sige, Bart. Itad kung tumatan ti sweldo yo. Da kayo amin, apasurot ni. Ang giyaman kami, madam. Ha? Asino ka? Kan anyat masapol mo? Boss. Kaya't ko ti sumrek kas bodyguard. Pangasyo, boss. Anya? Pangasyo, boss. Awatan da kuma. Nagpakpakasi, madam. Awan ka no ti master ka na sa bali. Panagkitat, mabalbalin mat, madam. Nupay kasta, adda ka da kayo ti pangadang. Tauray kayat kong awatan, no di umat kayat, awan maramida. Apay, amom ka di ti agig gamit ti paltog, lalaki? Uwan, madam. Ta adamat paltog idi day di tatang ko. Nalainga ka pumaltog iti bilit, madam. Bart, kita no kabaulan na ti agbalin na kaduayo. Sikat ti mangedeng iti dayta. Uwan, madam. Nasaysayat matlaang no adda mainayo na kadwayo. Tapnusan kayo amarigatan ni iti trabaho. Nang runa iti plantasyon. Uwan, madam. Sige, makamukan ken kwan. Oh, nalaing kagaya mapumaltog, ansong. Uwan, boss. Sige, awatan kan. Kaskan ka, ti kasapulan mi akadwa. Agyaman at, boss. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kat, kumusta, Bart? Inawat mo dahil dyan, lalaki? Uwan, madam. Nalaing nga pumaltog. Sanay ka nun na pumaltog. Gaputa ka na yun ti panagpaltog na iti bilnit. Ala, makamo ka ken kuana. Mabalin mo nga isurot iti trabaho iti plantasyon. Wan, madam. Kat ni matalag. Mabalin nga iso ti kadwada iti pasdag. Adakan ka. Kita, noan niya, ipagsayakan na. Nagayam na barbaro agad doon tayo, Boss Bart. Wan, tungan. Tapay nga yung hinawat yaw. Diyak magustuhan ti panagro-pro pa na. Taapay. Diyak kaya ti panagbiso ti ropa na, boss. Taapay ko nak. Natatarong siya. Salbag ka. Nagadukat nga mom. Apay, boss. Amo na ayad ay tati pumaltog. Nalaing. Agrama nagtaytaya pabilnit. Mapuntaan na. Aya. No basta nalalaing iti siya. Wan. Iso andi ka nagreklamo pay. No apay nga inawat mi. Ngam jakat pati, boss. Nalalaing kit din ngam iti siya. Ha? Ito lang. Apay tungan. Anya ti masapol mo kanyak tapinayaban na. Boss, kunang panyak. Tanagat ngatok ngam iti sika. Kasta ka di, bustungan. Kasta. Boss, kunang panyak. Wen, bustungan. Hala, masahin nakman.
Amaw, ti agmasahe. Wen, bustungan. Te talagayam. Sige. Masaya na nga raw. Sayatan ma. Ha! Papispisan ka no di mo sayatan. Wen, boss. At anay ka, salbag ka. Nagpigsa mo tayo. Anay ko. Saya atam kunak ma. Pagkalang kantupay, salbag ka. Tikadak dito mansyon. Awan mat tinadakdakamat da Bart nga agnagan iti ami. Kun awan mat timadlaw ko dito ya sa bali. Kinuna ni Lando, nga inalada ni ami. Nga mawa na pulos nang nagkwasaritaan da. No bilang tada dito na ami. Ay, aso! Sumurot ka kada kami. San nga aso tinagan ko? Ansong! Nagmayata na bitugan. Nagalas ngamin tinagan mo. Kasla aso. Ansong, boss tulang. Anya ato lang. Ha? Magloko ka kade. Amo na timasuran. Ngam di na kaya timasuran. Abay, amol mulagatan naklatan. Akas kala aso, ha? Gapot akas kala tulang. Ngay tayo pa kaya ko asik babain. Anya, ha? Meko. Kaganano sa klaheng. Agdan tuwal daw mo, salbag ka. Anya, nasakay. Di na ko silapan. Tamangan no tapisen ka manan. Bumaba ka yun! Hay! Aso! Bumaba ka! Well, boss tulang. Tungan! Nita! Bas, papispisak sanday to'y kadwata. Langgong! Aso, kunamat ngamin kan kuana. Dito lang, kunanamat kan ka. Takasanumat namin. Nagbindot ka, iti panagdangag. Kaslato lang, iti panagibalikas, itinagan mo. Sana tungan. Anya. Nagadukat nga mo, montungan. Alagit din. Mapan kayon di tapasdag. Kat isurom ti trabahuan ni Ansong. Agsubliak mo't lang, iti manson. Nawatan palimot lang. Dagit yung pagkatrabaho dito eh. Aso! Well, gusto lang. Nita! Oops! Di mo idisuday talayat mo. No di mo kaya't nga awagan kayo tito lang. Awagan nakmat iti husto anagan ko. Natasyak pa yun abos mo ti mandaram. Saan mo't boss? Ibagbagak lang ti may parbang. Di nagisurap. Awagan kayo ti kaya't ko ayawagan ka. Hoy, Dagol! Masinig ka din hoy. Abay, tungan! Isurom dagiti daddo maatrabaho dito ay pasdan. Isurom kan kwa na. Sige, tungan! Makamukan kan kwa na. Mapanak pa iti silid ni Ami. Ami? Iawat mo ti susi ti silid ni Ami, Dagol. Mabit lang! Dagol, nabayag ka ka din iti dayto apasdag? Wala. Kabarbaro kagayam. Wen, iso nga do dagiti banag akayat ko asursurwen. Tapno, di naktagipasitan ni bustungan. Apay boss. Tiyawag mo kan kwa na. Kat saan mat nga iso ti boss. No tikat ni boss Bart. Kasta ka di. Kahit isumot ngamin ti kayat na yawag ko kenkwa na. Akiraraman na talaga ni tungan. Dagol, mabalin ka diti agdamag. Anya na ita. Apay ang nagaduti gamwa susi. Syakti para susi. Katagiti silid dito pasdag. Ha? Apay? Kan, anya dyan lang ko ngayong baga nitong an. Amapan iti silid ni Ami. Kan inala na kan ka titulbak ti silid. Wan. Anya ti kahit asawan deta? Dito ya pasdag. Kat inawagan da iti paraiso. Tunggal silid iti dito ya pasdag. Adda nakapopok a babae. May sa ni Ami. Kapag palabasan dagiti mawaw a lalaki. Anya? Ni Ami ti kay kayat nitong papanaan. Kanayon iti silid na. Anya? Narungsot da. Isuanuan niya ti pagada nga ramidan me. Agtong pal kamilatan. Sana balik. Taadamat tangdan me.
Kasta gayam. Lalala. Umay ka. Tesoro ka kadagiti trabaho dito pasdag. Nang runa iti marihuana. Anya? Wan! Adda pa'y marihuana dito. Ilako tayo kadagiti customer ni umay. Nangato ti alag da ito yung pasdek. Barbed wire tinaramat da. Ngam na nga to. Sana kabalan ti babae ti aglibas dito. Sigurado ang marigatan da. May salang trimedyo iti da ito'y nubilang. Masapol nga adda pang pugsat iti barbed wire. Ansaw! Ah, Nagararam nito ni Terwar. At dadagiti kakadwa iti unag. Nyamsi ka. Adda ka ni Terwar. Kwadagol. Kaya't ko ti agpangin iti ruar. Kaya't buybuyat dagiti bituan sa dilangit. Agdrama kamutan. Malaki din. Umay kamutan na di unag. Agsyat tayo. Anya? Agsyat tayo? Wan! Nakaruwar nga minan dagiti amin na customer. Kaya't awanan ti sangaili tayo. Iso amabalin tayo taginom. Kasta? Nasayat met. Sige. Umunag tangarutan, dagol. Kumusta nga tandaan ni Fernando? Anya nga tan ti mapaspasama kadakwada. Oh. Sapay la kumatag kikita kaming tupay. Sapay la kumatawan ti dakas ang mapasama kadakwada. Sapay kuma. Taag kikita danto atalo. Nang runa unay dagiti dua. Daami kan Victor. Maawatak idi nga adda nagkin naawatan da. Angam kasano itan nang runa kat agayan ayatan darina kan Victor. Ella, nang timpla ak itigatas para kadata. Ha? Ay, ma'am, nagtaktak ka pa eh. At hindi para kan ka? Ay na, agyaman ak, ma'am. Sagay sata. Ay, aramidon diti paraangan ti mansyon. Itin to tarapiin. Kaslat na pampanunutam. Pampanunutak ni Victor, ma'am. Ni Victor? Oras siya. Pampanunutak mat na nga uping. Tani mabalin. Diyak kayat ti panagsoldado na. Nung diyak amuno apay akinay kayat na tagsoldado. Ma'am. Numabalin ko ma kat agrisaynan akas soldado. Agmay salang arutan nga anak ni. Ngam soldado pa'y. Kasanun numatamaan iti bala. Ay, saan ko mamat, ma'am? Saan ko ma? Tay tangarod ti pagdandanagak ela. Nga amangan no iti maysa nga aldaw. Kat nabaldadon, gaputan na tamaan ba't gayam iti bala. Saan mo't siguro, ma'am? Nalaing ni Victor. Amo na ti aramidan na. Iso asaan abasta matamaan iti bala. Tata Santos, nalapit na nakastragan ni Mang Ansong iti mansyon. Gaputaging gaita, saan mo na nagsubli? Nalapit akas tabaraw. Sapay la ko maatag baligi iti kayat na mapasama. Kasimat niya ami, no di na maispal. Sigurado, saan da sardangan niya ami, nang runa da jatungan. Wen, amok parok. Kaputa na istoryam amin na hindi mapaspasama ka na kayaw. Talaga ang tagas na gijayat at tao. Ngam agbayad danto. Singiran minto ida. Ay, sika aso! Saan ka kundi inom rita? Sana ka ginom, boss. Partner, luto iti pulutan. Tapos iti pulutan. One boss. Nakainom ka kadi? Basit lang. Kaputa, saan nag-amabalin niyang bartak? Tamang ano, dosain na to. Apay kumadosahan na kanto. Una,
Pasyak ti binilin ni Boss Bart. Amang bantay dito'y pasdag. No, kastarabin. Gapo ka dagiti babae. Anak kalibas, iti kalabas. Anya? Ada babae ang nakalibas? Sino da? Jaga mo, tinagantay may isa. Ngam taim mo na naglibas. Kat ni Ella. Ella? Ni Ella? Am. Ni Ella ay asenda? Wan, ngam nakalibas. Kinalayat nan sa ti barbed wire. Di mimot itin nasiputan. Gaputan na bartek kami amin. Dito ti gapo na binilin nag ni Boss Bart. Asaan ang agbartag. No kasta nga giinom da. Kasta gayam. May samot gayam ni Ella na ipupok idi dito eh. Wan, jaga mo ano anya ti naramid na ide kini Boss Bart. Tapay ang nakalibas. Dagol. At ako makakidawag kan ka. Anya dito? Kwa. Kaya't ko matasarkan ti silid na diyang ami. Ha? Mabalin ka di nga itid mo to kanyak ti susi. Pangasim. Talaga kaya't ko mat ti sumrag iti may sa silid dito eh. Kaya't ti silid ti agnagan iti ami ti kayat ko. Apay jay. Nakado ababay dito. Kukuha ka nung amin ni tungan day jay. Iso asan may apakibyangan. Sana bale. Tanabartek to nitungan. Iso mabalin ko mat ti sumrag iti silid ni ami. Alakanin dagol. Wan man langit. Dagulit ka. Basta mabit kan tulang ha. Wan dagol. Wan. Ket agyaman na ka. Anan. Kapalanan. Kagata. Kapal. Kakakan. Dagol. Hindumugnan. Nabartagan dagiti kakadwa dito eh. Mabit lang. Itad konti tulbag ti silit namin. Agawam, Dagol. Wan, mabit lang. Atoy. Isang sa tita. Isang. Sigurado ka? Sigurado ma? Wan, isang tita. Agyaman Dagol. Amok na dya silid. Tay, akin kanigit ang kwarto, tayan na. Ti umuna ari daw, madanon mo. Ison, ti tulbagan. Sige, Dagol. Inakon. Talaga atyak makalibas dito eh. Gaputan ang kalakteri daw. Inlakda itirwar. Kasanwa da? Adamot rehas dagiti tawa dito silid nga ayan ko. Ha? Nailukat ti rito. Ha? Kasla ni... Mang ansang? Wen, kunakon kat asika ami. Diyak nagbidot. Sikat imbagadang agnagan iti ami. Anya ti aramidam dito eh. Apay nga anda ka dito eh, mang ansong. Sana na dayta tinapatag. Ala, agsagana ka. Taipanaw ka dito itamat laan. Mang ansong. Aglibas ta, ami. Salpak magdayjay nga ansong. Talaga saanan arimwar iti silid ni Ami. Siguro magusto na. Maturog at matan. Sa bagay, amon na ansong teramitan na. Nakaturog ako. Nakaturogan dagiti kagaduami. Dan napartak dami nan. Inakmat maturogan. Dito ami, surutun nak. Uy, mang ansong. Masapol ang makalibas ta. Aday ta, nakaturog amin ng apasurot na Bart. Mang ansong, agkapakabahak. Dito surutun na kami. Dito tipagnaan ta. Saan makakawal itigay? Nakalak. Mabit lang ha. Uray nak dito Inak alahan titulbak kini Dagol. Aguray kabiit dito O sige, aganag ka. Ansang!
Anday ta, napukaw ng tipuot na. Alaag ti paltog na. Kastamot tindag iti susi. Tarasim! Taray, Ami! Oh my God! Di nakikuyot mga ansong! Dahito ilangan ti Santa pa yan ay padas. Agal nga ang mga ansong. Tarasim! Wen! Anday ta, nalukatanan. Salbag na diyang ansong. Nasiripan na. Apa ngay? Hindi bas na matan na ami. Salbag na dya. Siya kundi pagikarawan ni Boss Bart numamon na. Kasano ita? Diya ko nasurutan ita. Diya ko na mo, tinagturuan da. Nasipngat mataglawlaw. Kat nabartag pa ita kiti kakatwak. Di damat makaraing iti riring kita. Salpag kita eh. Inalapay na ansong tipaltog ko. Oh, salpag kita eh. Nabannog ako na yun mga ansong. Saan na bale? Agi na natabit dito eh. Saan natamat siguro ang nasurutan dahil siya lalaki? Nalabit na saan? Di natan nakamatan. Mga ansong. Ala, agi na natan. Kalpasan na. Pumanaw tan dito eh. Mamrina, at tuyan ti kapem, intiplaan kan. Kan adamat ton nalinta akamoting kahoy. Idisok dito lamisaan. Ayamanak na naman sing. Itay ka paya palpaliiwan, amam. Agpampanunot kan sa. Talagang agpampanunot na naman sing. Ngamin kat. Gato niya. Anya ti parikutyo. Di kaayan-ayat ko na. Kailo ko ngaminan. Kat kayat ko na makita. O di, sarong karam. Awan dito Pilipinas, nana. Adda ijibal lasiw taaw. Ay, kasta ka di. Nagrigat matan ti kastoy, nana Marcy. Adayo ti ayan ti ay-ayata. Siya nga ta. Kailiw nak nga tamat ti kaayan-ayat ko. Sigurado. Linapdakla ko man iti panagabrod na. Iti kasta, kanayon ti panagkita mi. Ay, saan na bali? Taag kita kay tumutlaang. Alamam, panawan ka pa dito'y taad pa'y aramida kay kusina. Uwan na. Kat agyaman ak iti kape kan kamuting kahoy. Sige. Tanya, nakalibas ni Ami. Anya pinapasama? Kuha namin tuwang. Kuha, nabartek tayo amin ni Tirabe. Inibak ko na. Ibagak ka nabartek ako rin usan. Kat, anya pinapasama ka. Salbag ka. Ay, kuha, nabartek tayo amin ni Tirabe. Tungan. Kalpasan na, inlibas niya ang song, naladag iti trubag. So tayo na, nakalibas dagi ni Ami. Bakawanan na tungan. Awan basol ko. Amin tayo, nabartag. Hanya nga itamok dito. Anay ko, gusto na. Di na kong danugan. Nagpapada tayo mat amin ang nabartag. Basol mo. Pasal mo na apay anaala na isusikan ka. Nabartag nga ron mo at anyang itamok ka. Magkadagol. So ay di magkaringat. Awan mo tanda iti susi iti sinturirak. Kasano pa itanday ta. Kasanong salbag ka. Tsaka mo tungan. Tsaka mo. Amin tayo nakabasol. Gaputan nabartag tayo amin. Sumaruno ka ni Jonag, Bart. Wan, madam. Anya tinapasamak dito ya. Apa yan nakauli magdagiti tao dito ya. Hoy, dagon! Umasidag ka man. Limbang oras yun, madam. Anya tinapasamak dito ya. Tangol!
Ayan nitawan. Dito orang, Boss Bart. Tila saya, umay kayo. Dito ti pagsasalita tayo. No kasta. Ni Ansong tinangilibas kini Ami. Uwan, Boss Bart. Ilibas kita ni Ansong ni Ami. Makita ko lang na dyan nga Ansong tapato na. Anay ko. Kung di umat ka, ngumsi ka mati aking basong. Anay ko manan, anay. Sikati aking kapanunutan, iti pa nagiinom nyo. Awan naman. Boss Bart. Awan panunot mo talaga. Apay adi ka nang bilin iti talnula kumaan nagbantay. Sakbay ang nagiinom kayo, ha? Boss Bart. Bart! Nakasarita kinaduma kakadwayo dito ya. Kunada nga amangan kanuno kaayan-ayak dayjay nga ansong ni Abi. Iso nga libas na. Madam. Iso matlagayam ang nag-apply akas may sa pasurot mi. Tadagayam sa bali apanggap na. Kasta garod, madam. Anay ko, madbas, anay. Danog kala, danog kanyak. Danog mati, daduma. Sikati aking basol. Sa bagkatao. Ala, gusto raytan. Iti kanito ang maulit pay daytoya. Agit karo kayo amin! Awan serbilyo ang matangtang danan! Ito'y gumatang kayo ni Tilako ka natin, ma'am. Sige, basang. Ikanak man nga rod iti day tamarunggay kang saluyon. Wan, ma'am. Agyamanak. Ang damat lang ang gumatang itilakok. Apay, awan ka di pa'y lang gimatang itilako? Awan pa'y, ma'am. Da kayo di muna gumatang. Saan abali? Tapos ko matagitilakom amarunggay kang saluyon. Wan, ma'am. Insura namin kanyang manang Ela tiramida. Tapno saan amalele adagos dagitilakok. Ela? Ma'am. Kanagnagang tay baro akadwami ita ije balay ni. Babaunan, ma'am. Kasla kastan? Ngam saan met amakunang ababaunan. Ay, amangan na naman ang Ela. Wan, tay nang tulong iti kanyak. Ti manaw idin. Kat kuna na nga agsubli iti pagnanadan mi. Ngamin, agsubli ka no iti asyenda alban. Ngam iti kwan, saan mo na nagsubsubli? Diyak mo taamo ti mapan iti ayan na tasarong karak ko ma. Asyenda alban? Kalamansi! O kasta, ni Ela ti dakdakamaten. Ay, wan ma'am. Mabit lang. Isupot ko lang ito gatgatangin nyo. Basang, anya ka di tinagan mo? Tay bagak tukin ni Ela nga adda ije balay. Tamadakamat kuntukan ko na. Barang am-am na ka. Siyak ni Nena, ma'am. Sa balimat ti Ela ngay bagbagayo, ma'am. Tani Ela ngay bagbagak kat adda ije asyenda alban. Wan, kakastamot ti kunana kanyak idi. Kasta aya. Pag nanaadam ngay itan basang. Iti sigo da pag nanadan mi kanimanang Ela. O ma'am, dahito yung gatgatangan nyo. Agyamanak basang. Agyamanak mat, ma'am. Kumusta ang disugat mo, Lando? Agpapaimbagak pa lang kami. Anda nagiti agas atong tumara. Lando. Agbayad din siya tungan. Demonyo talaga. Anya tinarami dakin ka. Nagbaligyan ang guntaway manin kanya. Anya. Isungay na. Nadagdagan tigurak kadakwada. Talaga adagas da. Katnuan niya ti pangpanggipan niya kontra kadakwada. Aramidan niya. Tawan mo't nga may di mabalin amang kalaban kadakwada. Gaputa amin na tataw dito oy. Agbutang kadakwada. Toto Santos. Di kayag danag. Tawan ti pangibagaak ada kayo ti grupo amang balas kadakwada. Agraman da dya dunya anita. Sobra ti kinadakas na.
Iso ang makaamo kayon, noan niya teramidin niyaw. Kat no adda maitulong ko ditoy. Adda aklat ta ditoy para ka na kayo. Agyaman kami, Tata Santos. Mula kayong kanilang ansong nga Jekuta, Ami. Ngam kasanukan. Agpaimbagak pa'y. Sanda ka mabali na baybayan, Lando? Adda akmat ang mga sikaso ken kuana ansong. Ipanaw mo ni Ami ditoy. Tamang ano adda makakita ken kuana ditoy. Ket ipulong da. Wenno idanon da kadagiti pasorot da dunya nita. Anya? Anya tamo tayaw. Amang ano adda nakasipot kada kayo ditoy pasorot da. Ket umay da kayo raoten ditoy. Sige. Ipan ko pa'y ni Ami, Jekuta. Kalpasan na. Agsubliak matlaang dito. Tuwan ka timag na, Ami. Ang mga nood na makailasin kan ka. Wan mang ansong. Agsubliak matla dagos. Apaman na maitulog kay Jekuta. Andakan ka day sa mga ansong. Diyak ko magkayatan ti agsubli, Jekuta. Nakayat ko na balsan nitong ano. Agsubli ka pa, Jekuta, Ami. Kat aginanaga. Urayan na kami kinilando. Asikaswat pa nilando. Kat iti pa nagsublik to. Kadwak nilando. Landaw, maturog kan barok. Rabin. Tuwan, Tata Santos. Nayaplag konti kamay, nagidda kalatan. Agyaman na, Tata. Oh. Tao, Tata. Shh. Di ka nagtagaray, bay amon. Amangan mo kabuso, Tata. Ilukat mo dimidaw! Kabuso, Tata Santos. Basta di ka latag-tag-tagaray, baraw. Dimidaw! Ano saan kung talak, aging kamay lukat? Ha? Sige. Inkailo ka tiri daw, Tata. Ha? Inkailo ka tiri daw. Kasanan no makita na ka? Aglam mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kapay ka di aya. Anak ko ida. Anya ti kasapulan nyo kanyak. Tarab-rabin mo may kayo ag-tok-tok-tok. Ada nagwang, ada ka na may amay sa lalaki. Kan may sa babae dito kalabaw mo. Anya? Lalaki kan babae? Ay, lakay. Wala mida. Asino day taulbo da tao? Anag ko na iti kastakin ka. Barok, kan nasino kaya? Hindi ka nagdamag. Parwaram, dagiti ko nakaparwaram. Ay na, barok. Lakaya kon. Ngampulos, ajak na gulbod. Tadakas ti agulbod. Basol day ka. Nakatukot na sinawa mo na yan. Parwaram mo, ano da kami ti sumrat kita kalabaw mo. Ay, sanak nga gulbod, barok. Kastilgan na kami. Kahit nga makita ti hunag ti kalabaw mo. Ngawan ka duwak dito'y kunak mo. Ay, kadwa. Mabidla nga. Kita kitiunag. Ay, kadwa. Awan matitaw ni tiunag. Kita manitilikod timidaw. Awan na talaga. Awan ti mabalin na paglamangan di tiunag. Salbag. Awan na magbayang makadwa na ito ilakay. Awan tao di ka kunak ba? Suarong warkan. Ay, tuloy kunti maturog. Sayang ti oras mi ditoy. Naimpat ka pimanaw dan, Tata Santos. Ay, wen barok. Pimanaw dan. Ay, imbay-bayag ko tinakisarsarita. Tapno makalimang ka. Uri mo arak iti tawa to'y kalabaw. Idi mo ka mapandan. Imunagak natlaan. Ay, naimbaglaengan. Takasta tinapanunot mo, barok. Ay, tano saan? Ay, nakita da kan dito.
Kat amang ano niya daramidin dakin ka. Imbagak nga menyag may saak dito oy. Sapsapulan da dami. Iso ti amo. Wen barok. Iso dalaki de kini ansong ti sapsapulan da. May maglaki din ta nakapanaw da tata. Ay barok. Saan ka unay arom-romwar dito'y kalapaw? Wano di ka umad-adayaw. Amang ano ada makakita kan ka? Kat subyanda ka dagiti tao a demonyo. Uwan tata. Mawatan kayo. Nasaya at no kasta. Saklatan di mapan gumatang iti agas mo no maibos. Basta di ka rom-romwarwan. Agyaman ang tata. Naimbag kayo unay na tao. Di kagdanag. Agsubadak to kada kayo. Si kaki di barok. Saan mo na panunutan dayta? Basta para kada kayo. Aramidag ti amok a pagsayatan nyo. Itulong ko. Di maitulong ko. Si katibag-bagaday dya a babae, Ella. Wen, ma'am. Ni Nena dyan nakita wano nakasarita yung ijatsyandaan. Kaya't nakakano ang makita kan makasarita. Ngam di namot ammo ti ayan mo. Tadi na ammo dya asyenda alban. Sana bali, ma'am. Inak to sa rungkaran. Ay, kaasimat tayo dyan, Nena. Ulilan adang mga kaskanyak. Kat panaglako itinatnatang ti trabaho na itan. Kasta ka di. Wen, ma'am. Apay no ayabam ditoy. Wano saan ang trabaho ija asyenda? Ha? Pudno ka di, ma'am? Wan, Ella. Gaya mo day chay, saan ka di? Wan, ma'am. No kasta, nasingpat mat nga rod, akas kan ka. Ay, wan ma'am. Nasingpat ni Nena. Kat agyamanak no kasta ti singasing yo. Sige, inak to nga rod ayaban. Sarong karak iti pagnanaadan na. Sige, Ella. Pakaragsakak mo ti makatulong iti padak a tao. Ala, mapan mo ayaban. Tagtrabaho dito'y mansyon. Huwag no itchay asya. Diyakon, mapalabas ti kastoy mga ansong. Sana mabaling nga tugtog maklatan. Naskan nga karawakon. Tapno mapatay ko na itchay atong araw. Mawatan ka, ano? Yan mo ita. Agi na nakapailain. Panghasin. Saan ka pailangan nagtignay? Saan mo ang maabak nitong anitipungtod mo? Hindi ka kumagdarasodos. Amo. Basol ko mga ansong. Tanong ko man saan ka nagpakuyog ka nilando asing malong ka. Saan ko makastoy kinapagtumi? Kat nilando, saan ka mamot ang napaltukan? Nahimbag ka saan anatay. Basol ko. Basol ko. Ala, saan mo napabasulan ti bagim amin? Agi na nakakit din. Pangasi mami, saan ka kumangagtignay iti dinadarasodas? Agtungpal ka kumakanya. Nas ka na sumalugak, tasi kaswak ni Nando. Pudno nga da ni Tata Santos. Ngam may mayat manan mo at daat. Mga ansong. Aguray kayo dito kota. Tayo ti pa nagsublimi. Agplano tayo, kontra kadakwada. Salbag na dyan po, Spark. Namig ano tinanognak. Sabay nagsakit, nagiti tinanogna. Wala, tasi ka taging basol. Ha, anya siya. Agpapada tayo amin anabartag, tungan. So, di tayo nakapuot, hindi naglibas dansong. Inlibas na kit din ni Ame. Sa bagay. Nakaduak kan ko na. Anya? Awan gayam asim man yan. Siga, ada asim. Saan nagagaskan ka, tungan? Uray pasurot nak da madam. Saan nagagaskan ka? Ang tukab ka iti babae. Umapal ka lang. Sayang, nakalibas ni Ame. Patsek, matiliw kong tamanan. Nga ta? Ay,
San mo tagibasitan ti kabalak dagol. Ta saan nagtako ng akaskan ka. Kunang kan topay. Ay! Anya ti tanta na mitimbaw. Ay, awat! Di dakat! Sayang. Nakalibas ni Ami. Ay na. Sapay kailiw kon. Mamaga mami na nagiti pasorot ta. Amagan mo no, pumaltos da. Di mo tagibas siton, di ka ba ulanda? Sige, makamuka nga rot, anina. Di ka agdanag. Talaga nga agbaligi tayo, iti panggap tayo. Agbaligi tayo, iti panggap tayo, iti dayjay. Agayam mo. Maskan nga ganad da. Narigatan. Siya ti madaksan no bilang tada bulilyaso. Wano matiliw da. Di ka agdanag kunakmat. Nalaing da. Saan da basta agpatiliw no bilang. Amok day Jay amansyon, madam. Napan kami ni Jay. Sige. Idaulwam, dagiti kakadwam. Kat ipanamnamam kanyak, nga agbaligi kayo. Kat ado a kwarta, wano alahas ti yawat munto kanyak. Aringlado, madam. Sabagay, agtalaga kan kabay. Tawan apolos ti pimaltos sa pagnayo. No si Kati Kaduda. Basta talag kayo kanyak, madam. Nakita ni Tiago ti mansyon. Inadal na no kasanwa sarkanyo ti mansyon. Wan, madam. Ipanamnamak ti baligi ni. Sobrang kayo latan, Ma'am Carlota. Kaya't ko ti agpalamiis ti parangan ti mansyon. Saanan? Agpalamiis at Ella. Ay. Amoyo, Mama. Saan ako na makaturturog iti rabii? Gapot pampanunutak da doon niya Anita kan ti pasurot da. Anya? Ibagak ti pudno kada kayo, Ma'am. Dakas da at tao. Ma'am mapatay da. Agraman dayjay at doon niya Anita. Anya? Day tatipudno. Kinapudno na. Panggapnak nga ipapatay. Anya? Kaya't na ka nga ipapatay? Iti anya agapo. Naibagak idin kada kayo no apay akaguranak, Ma'am. Isudayjay ti makagapo akayat nak nga ipapatay. Anya? Nagbasit aba nagnoar-arikan. Narungsot ni Donya Anita. Diyola mo, Ma'am. Tiyakla impagarop, Ella. Ado ti inararamid da akinadakas. Ado, Ma'am Carlota. Anya? Ngam, da kayo laang ti makaam mo kadagiti na ibagbagak, Ma'am. Amangan ngamin no saan matlaang apatyan ni Sir Rodrigo no ibagayo kan kuana. Katsak ti dakas. Gayam na ni Senyor Simon, Ma'am. Kat narigat na apatyan no bilang. Bayan nyo nga isulatan amis mo ti makadoktal iti kinadakas da. Maawatan ka, Agtangat rabin kakadwa. Agsagana kayon. Mapantayon. Agsagana kayo, anak! Sagot kami. Sige. Aglugan tayo ni ti kotse. Gilugat tayo, anak! Aglugan ni ti manihuag a kotse ti daduma. Sige! Kat itimat kotse a manihuag ni Gardo ti daduma. Saan ka makaturog? Tengat rabiin. Ngam, jak pa'y na makaturog. Papayakas to'y. Sa bagay, mariribukan ak ngamin na talaga. Dakas ngamin ti agparparik na kanyak. Amok nga adda sa bali apanggap da doon niya Anita kanyak.
tinasayat. Mapanakit di dita akin nga to apaset ti mansyon. Ngam dumagasak iti kusina. Tainak mang templa iti kape. Saan kon nga iyon ti silaw dito ayan ko? Sa nabali? Nalawag mat di tarwar. Kastamot na iti kalsada iti ruwar ti gate. Pinaikan ngamin ni Sir Rodrigo iti silaw. Iso ang makita no addaman tao dita kalsada. Adda tao. Tilarga bistak. Ang palpaliiw. Sa balit ang parparit na kanyak. Apay nga adda tao dita iti kastoy nga oras ti rabi. Bumabaak. Bagaak dagiti gwardya. Guard! Adda tao di tarwar. Agsagana kayo. Ang mga nasa balit ipanggap na. Ang mga nada kakaduha na. Dagiti igam yo. Isagana yo. Agsipot kayo anaimbag. Agsubli akon iti akin nga to apasat to'y mansyon. Wanya, Tiago. Anya, tinapaliw mo. Mabalina na sir kan ti mansyon, boss. Nasaya. Kasana, boss? Agtig na itayon. Wan. Agtignay tayon. Ibati tayo dagiti kotse dito saan unay nga tayo. Babaeng dahi ti alarga bista. Makita ti tao di tarwar ti gate. Gaputan na lawag. Tada silaw dita. Ha? Lalaki ti makitak. Aduda. Delikado. Bumabaak. Riingat da Sir Rodrigo. Anya ti kunam, Ella. Ma'am, sir. Ado ti lalaki di tarwar ti gate. Agawaan nyo. Agsagahan na tayo. Ang mga nudakas ti panggap da. Sige, tipaltog ko. Carlota, inkalaan tipaltog mo. Wan, mapit lang. Inkalaan tipaltog mo inpig ko ka, Ella. Wan, sir. Napuno matkit di iti bala to'y paltog nga integ ni Sir Kanyak. Inak man. Inak iti akin nga to apasap to'y mansyon. Agpaliiwak. Nangato ti Kate. Marigatan tayo makastrek. Kakadwa, aramatan tayo ti tani. Nangato pa iti pader, boss. Kaya nangato pa ti silaw. Di tayo maparsak. Sige, kakadwa. Aramatan tayo ti tani. Tapno makastrek tayo. Awantan. Nalabit analing danda iti pader. Tanangato dagiti pader. Sabagay. Saan da abas na makastraklatan? Gaputan na sa ganaan min daytoy apagdang. Dito'y aklatan. Kat nunas kan apo maltugak. Aramidak. Agpaliiwak lata babaan to'y larga bista. Adda imuli iti pader. Kaabungot. Laglag day ta. Tipaltok ko. Aday ko, napartugan. Nagsakit ti pagit. Pandagat, tinagko iti pader. Agawan nyo! Kumano tayo dito eh. Tulungan nyo niya ako! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpaliw kayo na imbag, da kayo agwardya. Ang mga noar dapat iti kumalay at iti pader. Nasiglat ni Ella Rodrigo. Pinaltugan na ti lalaki akim malay at iti pader. Wen, Carlota.
Masino nga tadagita atat tao. Apay adakas ti panggap da. Anya ti aramidan da. Takawan da tayo, wano patayan da tayo. Adda amin ditan. Sir, Madam, Ela, awan dan, pimanaw dan. Nakitak babaan iti larga bista a pimanaw dan. Nalabit nga dalugan da. Kat imparking da iti saan unay nga adayo. Ela, napaltugam ti maysa. Uwan, ma'am. Imuli iti pader. Iso a pinaltugak. Agpaay kumaday di abal na agkadakwada. Kat di dan ulitan ti panggap da adakas. lupay kasta. Saan tayo basta agtaliklatan? Agsagana tayo. Tamang ano sobyan da tayo inton madamdama. Wan, sir. Agsubliak iti akin nga to apas at ti mansyon. Kat agpaliiwak. Kasano ni ato, boss? Nasugat na. Ipan tayo pa iti ospital. Sakbay nga agsubli tayo iti mansyon. Sige, boss. Sayang. Saan tayo nagbaligi? Ngam sana mabalin ang mapay tayo. Iti may kaduagon daway. What? Tas ka nagbalik niyo. O anya, Bart. Kumusta? Amo ka nagbaligi kayo. Kwa, madam. Mala, mutuyan ti tinakawiyo. Ayan na nga ya. Awan, madam. Anya. Awan. Saan kami nagbaligi, madam? Anya. Nagpuyatak anang uray kada kayo. Ita, ibagamadi kay nagbaligi? Saan kami nagbaligi, madam? Kinapudno na. Napaltugan pa ni ato. Kat impan mi to ospital. Sakbay nagsubli kami dito'y mansyon. Anya. Jablo kayo! Di kay ko magpungtot, madam. Tasan ang nalakati paparamit yun. Oh, Loda kayo tinapanijay. Sigurado nga agsanod kayo matlang. Namin, at dagwardyada. Uray awan nakita mi at tao. Nasiputan dati kakalayat ni ato iti pader. Kat pinaltugan da. anya. Kunakman no nalaing kayo! Kas itinakon, madam. Sana nalakati paparamid yun. Gaputaadon sa tigwardya, itidayjay amansyon. Ha! Dagiti awanan utak! Peste! Ika nagpungto takasta. Tamawatak da Bart. Minti pa kas daawak. At damat itan gwardyada. Imbis nga awan mati amok a gwardyada. Oray pay! Di da pay lapinatay amin nga adda iti mansyon! Anya. Amom ka niti sasawam anita. Apay, saan ka di analakaday tangaram miden da kuma? Apay, nalakaya ti kasta. Awan atalaga ti amom. Mita. Alah, sa nabalin. Iti sumaruno. Rumban nagpalilan. Anya ti kayat mo asawan, Ela? Ibagak da iti kada kayo, sir. Adda agpangpanggap iti dakas dito mansyon. Kinapudno na. Adda idi imay nagsiim dito mansyon. Nakitak mutla day ta. Babaan ti larga bista. Apay at di mo imbagbagag kanyak. Ay, kwa sir. Naibagak idin ka ni Ma'am Carlota. Iso nga ron nga insingasing ko, amadaan ko ma iti gwardya dahiti mansyon. Anya? Sir, anya ti amo tayo. Amang ano kayat datakawan ti mansyon. Nangro nakat amo ti tao abak nang kayo. Ha? Iso anaskan ti panaganad, sir. Naskan amabilin anaimbag dagiti gwardya. Wen, nabilin ko matidan. Kat no kasapulan amang nayo nakitigwardya ditoy. Aramidan. Nasaysayat pa no kasta, sir. Ayan. Ado, pirinoker ita panawan. Wen, sir. Sige mapanak pa iti silid ko, sir. Iridap ko kumabasit. Kasayaatan, Ela. Awan turo mo. O sige, mapan kalatan. Nakabuneti ti lalaki a pinagtugak. Kaya't asawon day ta.
Nakabunete da. Ta syempre, bida kaya't ang makita ti Rupa da. Ang anya at talaga ti panggap da. Siyak nga ta ti gagara da. Wenno, umay da agtakaw. Amo, dagiti tao dadon niya anita dagitay. Awan sa bali nga atapak, no di isuda. Gaputa isuda laang ti makaitured nga agaramid iti takas. Agpampanunutak, Rodrigo. Taapin nga adda tao nga agpangpanggap iti dakas iti mansyon. Anya ti gagarada. Agtakaw nga ta, wano ni Ella. Ah, ni Ella? Ibagak da ito'y, Rodrigo. Ngam pang-asim, tagkalma ka lang. Kan saan ta nga isang mak ni Ella? Anya ti kayat mo asawan? Iso nga insing-asing ni Ella ti gwardya dito'y mansyon. Gapo ta iti na minsan. Nakita na ti may sa atao da Simon iti ruwarti kay. Anya? Iti anya agapo nga adda dito iti tao ni Simon. Babaan ti Largapista. Nakita ni Ella akadwa ni Doña Anita dayjay alalaki. Kasla imbay da ka no nagsiim. Iti anya agapo nga umay dagsiim. Mabalin ani Ella ti gagarada. Ngamno kasta bilang. Asino tinakaambanda ani Ella kat adda dito'y mansyon. Anya? Kasaritak ni Ella, may papan iti daytoy abanag. Kasarita ka may papan iti nakunan ni Carlota kanya. Sir? Apay akagurada ka. Kan anya tinadagsan ang nagbasulam kadakwada. Sige, sir. Isalaysay ko kada kayo. Kasta ti makagapu, sir. No apay akaguranak ni Doña Anita. Dayta ka tilang tiga po na. Akayat na ka ngay papatay no pilang. Narungsot ni Doña Anita. Asino man namang pasakit kan kwa na. Dangran na. Umanay daytan na panggapwa namang pataykan ka. Una yan. Kan, amangan no saan la aday tati panggap na, Sir Rodrigo. Amangan no adda panggap da pay nga agtakaw. Amo nga ta ni Simon ti kastoy a plano ta. Jak masungbatan day ta, sir. Ngam ti makunak. Dakas da atap tao. Nang runa ni Doña Anita. Anyan na kinadakas da. No oray siyak agayom da. Kat pagaramidan da iti dakas no bilang. Wen, sir. Kasta ti kinadakas da. Sige. Agpaliiw tayo laeng, Ella. Sa bagay, naikamang kon iti pulisya dahito yan napasamak dito mansyon. Baliwan nyo a planwan. Ti panang serekyo iti mansyon da Carlota. Planwan nyo anaing bag. Wan, madam. Masapol nga agbaligi kayo. Iti kasta. Umado ti kwarta tayo. Wan, madam. Jak kayat nga artapan nakday jay a Carlota. Nalastog day jay a babae. Iso anas kan ngagbaligi kayo. Wan, madam. Planuan mi anay bagti amin. Tinasaya at Barta. Umay ka. Mapanta iti hardin. Agpaalak iti arak ta uminom ta. Agsango ta. Wan, madam. Uminom ta iti arak. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sigamat kaya, Ma'am Rina. Ala, sumar ka. Pastrek mo ti kabalyom. Agyaman nak mangkungan. Mang Rene ko na kuman. Nagsamit adanggan, Ma'am Rina.
Ma'am, bayamon ti kabalyon ta. Siya kung ti mangipan iti kwadra. Agyaman na. Mang Nene, ni Mama, ayan na. Nakita ka nagturong da dit hardin, ma'am. Duwada ka ni Boss Bart. Sige, mapanak ijay. Sige, ma'am. Siya kung ti makamoy ti kabalyon. Naimas na ito yung arak, madam. Uwan, Bart. Talaga naimas. Dahil ito di paborito nga arak. Madam. Nagbaligi tayo iti panggap tayo iti mansyon da Rodrigo. At dapat nakita ka sa bali asar kami. Nagpinta sa balay. Juan, makamo ka, Bart. Awan tinaskan a pagparikutan tayo no bilag. Gaputan ni Simon ti Mayor iti dayti nga ili. Kat no may papanmot ka dagiti pan nakapag iti lintag. Sana parikot da ita. Gaputa ag tamad da itan kan ni Simon. Mama, Mang Bart. Madam, nangag na sa timbagam. Naragsak kayo eh. Kapay, anya ti pakaragsakan niyo? Iha. Ada kabot gaya, ma. Di ka pa'y nagpadlaw mat nga masidag. Mama, anya ti pakaragsakan niyo adwan ti hardin? Anya ti pagsarsaritaan niyo? Ako awad, iha. Agsang-sango kami laeng nga gininom. Anya? Apay nga isupay ti kasango yo, mama. Apay asaan ani papa? Adda ka di kaya't asawan ti panagsango yo adwa, mama? Ha? Awan, iha. Ma'am Rina, nabayagan na kastoy ti aramidan ni. Amok ni senyora. Isong atong palak iti kayat na. Imbaga na nga ginom kami dito hardin. Iso a pinagustuhan. Kasta nga agpaiso, iha. Awan ti sa bali aka ipapanan da ito'y. Iso di mo ikan iti sa bali aka ipapanan. Kasta ka di, mama? Oh, nakaumay ka man diti mansyon. Ada ka di masapol mo, iha. Umay kayo sa rungkaran, mama? No kasta, agtugaw ka nga rod. Mala, agtugaw ka. Danggayan na kami ka ni Bart. Saan ako nga inom, mama? Tumimtim ka na ba, City? Masya na ka ni Ami Mangansong. Talaga agdakas dahi jatongan. Wenlando, agsangsangit ni Ami a pinanawak iti kota. Kaya't nanti agibales. Ngam kinunak nga aginanapay. Gapot a planuan tayo pa iti amin. Sakbay amang iwayat tayo iti addang. Uwan Mangansong. Saan pa yung ita? Dunteng tumatlaeng dahi tagun daway. Ay, nakaluto ako. Magantayaw ng saw. Tata Santos. Ay, mapitlag. Tay, nakmanggaw. Tay, kundi daw eh. Marigatan nilang daw ang mapaniti kusina. Tulungan kan, Tata Santos. Patayan ka, demonyo! Patayan ka! Demonyo ka! Demonyo! Gustong na dami. Itamutan po unti sa bati pag ipapapasam. Oh my God. Ikaw ginanan. Nanayunan ng tigwardya di mansyon, Carlota. 5 tigwardya tayo. Nasaya at man. Ang nervyusak, Rodrigo. Di ka danag, Carlota. Saan damat basta makastrak iti mansyon? Uray pa ay. 5 tigwardya to'y mansyon. Kat aramidin dati amin nakabailanda. Tapno magwardyaan ti mansyon. No kumaadda dito'y ni Victor. Saan ako mga dandanag akastoy? Anya? Nalagip mo manen ni Victor. Talaga, Rodrigo. No kumata sumardangan iti kinasultado na. Tagyan lahangan diti mansyon. At umati mabalin na panggadan no kayat na.
Adda ijay rancho. Iti asyenda. Kanda giti negosyum adatuma. Alala. Saan na dahi tati panunutan pa'y? Basta ti makunak, saan kayo pa'y laeng akanayo na rumwar? Agyan kayo latan iti mansyon. Noda kasapulan nyo iti kusina. Mangayab kayo iti taga-asyenda. Tay sodan ti baon tayo ang magkitsyenda. Tanyatan mo tayo. Ang mga no at damot mang sipsipot iti garaw tayo. Juan Rodrigo, noan niya ti bakam. Iso ti baso. Madam Anita, adan nalagip ko. Iso nga masidagak. Anyo dayta, Tiago. Ito lang amin ang nalagip ko, madam. Anyo dayta, ibagamon. Kaya panagpaliw tayo iti mansyon na sarkan niya kama. Adan nakita ka babae iti ruwar tigay. Nakaigam iti walis. Kat nakiktutak iti dahi di akong taway. Taapay? Amom ka dahin, no asino tayo babae ang nakita, madam. Asino? Ni Ella. Anya? Ni Ella? Uy, madam. Iso, sana ka nang pidap. Ni Ella tayo nakita kide. Ngam, agsitawa. Taapin nga dayjay. No kasta. Ijay ita, ti ayan na. Ay, apa nga katawa kayo, madam? Double purpose, Tiago. Anya ti katyosawan, madam? Sarkan niyo ti mansyon nga yan na. Kalpasan na. Patayon niyo matanday jay nga Ella. Ibagak ti amin nga amok, maipapan kada Senyor Simon, kan Doña Anita. Ma'am, sir. Anya day ta, Ella? Sige, Ella. Ibagam amin ti amom maipapan kada kwada. Kayat ko ang mga data. Nabayagak ang nagsirserbi iti mansyon da. Iso nga ado ti amok a kinadakas da. Ngam. Sige. Ituloy mo, Ella. Ngam sapay ko ma. Tadiyo ibaga apad padaksak la ida. Sige, Ella. Kaya't ko ang manghag ti bagam. Adon ti pinatpatay da. Adon ti pinatay da. Panggap iti daga. Anya? Ella, anya ti kayat mo asawan? Sir, ma'am, limawa ti dagada. Gaputa inag-agaw da ti dadduma. Kat pumatay da pay. Tapno matagikwada laeng ti daga. Ado ti pinatpatay da gapu iti daga. Ado ti inag-agawan da iti daga. Kan amuyo ka di. Adag iti pasurot da apada da a demonyo. Ti makagapuno apay anak nag-idi ni Victor iti disor. Wen ma'am. Sir. Kat gaputa paltugan da idin ni Victor iti ayan ti disor. Iso atin puakan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka de agayim da Madam Daja Rodrigo? Boss. Ni Senyor Simon ti aking gayam kini Rodrigo. Saan ani Madam? Isumat lang isa dayta. Apay kadi anadamag mo dayta. Talaga mutan niya. Tiyan nga tungan. Tiki na di mo nyo da. Ngamen. Graman gayim da. Takawan da. Agsao ka manan. Pudumait, boss. Kada tayo matapasurot ti demonyo. At tungtungpal tayo latamait. Anya? Sa bagay, sa iro tayo. Isang agtungpal tayo latay ti pagayatan lagi ti demonyo. Sumatang ka. Boss. Kano nga patungpal tayo ti maikadwa at lanaw iti mansyon da Rodrigo. Saan pa nga ita? Ta sigurado,
Nakaalarmada ita. Agpalabas tayo pa iti sumagmamanuabulan. Kasta ka ni boss. Ngano ita. Agdasarkan tayo abalay ti baknan. Dayjay ti unaan tayo. Wala, boss. Agsarita kami pa kini madam. Sakbay nga iwayat tayo dahito a plano. Sige lang, Anita. Aramidan nyo ti kayat nyo. Agamaskan nga ganat kayo. Gapotasyak ti madaksan no bilang. Juan Simon, di ka agdanag. Agad nagdabar ti tiday ta plano da. Wala, makambo kayo. Pagsayatan tayo amin daytoy, Simon. Gaputak kwarta matlaang tigamgamon da. Itiday jay abak nang. Sige, aramidan nyo lahat ti kayat nyo. Ngamtim ako na. Aganad kayo. Ma'am Carlota, inak ija kabisera, sarakak ni Nena. Wano mapanak iti pagnanaadan na. Anya, nung saan arumbang arumwar ka? Di kay agdanag, madam. Agpaliiwak di tarwar sakbay arumwarak. Anya, nung kasanon no adda makakita kan ka ija kabisera, apasurot dagiti sigod nga amom. Di kay agdanag, ma'am. Gapot amang limlimo akas bakat. Anya? Nairwama ko ni tikas tingar aramidak, ma'am. Iso nga agtalag kayo kanya. Ala, makaamo ka, Ela. Basta di ka kumagbaybayan. Agsubli ka, adakos. Matungpal, ma'am. Ipaypay nga aglarlar kabista diti akin nga to apasat ti mansyon. Ngam awan ti makitak akarkar na itirwar ti gate. Awan makitak a tao nga agsisiim akas idi. Mabalin kon ti Romual. Agpakada akon ka ni Ma'am Carlota, ta agpakabisera ako. Nalakalagaya masarkan day tadakkel a balay tong-an. Sana na nga to ti padera kalay atin tayo no bilang. Ewan, boss Bart. Hala, pumanaw tan dito ay. Boss, at kung ata akwartate ako kusan tayo iti tayo dyan abalay. Sigurado na ita. Baknang dangarod, di ando ti kwartada. Kansan nga da ita. Agraman alahas, tada ita ti paggugusto ni Madam Anita. Ti alahas. Oh, anya ti katawam tong-an. Kung di alahas, ngam tinagtakaw magayam. Anya? Talagamot ni Madam Anita niya, boss. Mairosok na ti alahas iti tinagtakaw. Iso man ang tinakita mon. Baknang langarutan. Kat magagatang iti alahas no kayat na. Hanggang agtakaw pala ang iti alahas. Agbibisin. Ala, husto daytan. Tinasayat, dumagas tayo di kabisera. Awan, boss. Intapayag palpaliwa. Sakbay nga gawid ta, iti mansyon. Jack nadanin ni Nena iti pagnanaadan na. Iso apat Jack nga abda ita ijay tiyandaan. Sa pulak-lagang ijay takasarita. Nas ka na makasarita. Tapno adda sirbi dahi nga iruruar ko. Ha? Dakit adda iti saan unay nga dayo. Dabay, kantungan. Dayjay, agturungdan dito ayan ko. Darasak ti pumanaw. Jack kaya't nga agsisilnabat kami. Darasak ti pumanaw dito ay. Ay, kapitan! Nakita na kun. Sumardan ka, sa kapakat! Tumaraya kun. Ay! Dita abanda ti pagturungak. Yaw awan ko ita. Nasiglat na dyan nga ila. Nailang mga tatabas. Patsaka ni Ella dayjay nakita ta tongan. Kabisadok titigtig na ina. Nang limlimo akas bakat, babaeng tisuot na. Nga mamok ni Ella dayjay. Ang mga ano sa bali, boss. Iso tongan. Amom.
No napatag ti may sa ataw kan ka. Kabisadong lakta ti taktakdar na. Kat may lasin mo lakta nga oray adayo ti ayan na. Kasta ka day, boss. Wantungan, nang runa pa'y taintarayan na ta. Isunga mo ka ni Ella day jay. Kasanuitan. Kat na ilambangan na tamatan. Sa pulang tatungan. Umay ka, mapantay ti tiyandaan. Ang mga nuy jay tinagtulungan na. Nagamot dahi ti dram abasuraan ang nagpisokak. Anya nga ta? Pimanaw dan. Jakon mangag ti sauda. Rumar ka tita, kabsa. Pimanaw dan. Agawaam. Amang ano ang sublida. Rumar ti doyan. Amok tinapasamak. Pinlamangam dagiti dua alalaki. Naibatog da itay iti da itadram nagpisukam. Nana. Ala, pumanaw kan ditoy. Amang ano ang sublida. Nangig ko ako nada mapanda iti tsindaan. Tasapulan da ka. Sige, Nana. Inakwan. Agyamanakan ka, ha? Sapay pumatag kita tantumanen. Tapno makapagsubadak ka. Agurayak laangan diti pagnanaid ang nena. Jak pumanaw diti paraangan na. Aging ga iti sumangpat. Masapo lang makasarita. Tapno maitugot kon ijay mansion da Sir Rodrigo. Oh. Dandani ako na isagmak Naimbag lakit din ta na ilamangak da bait. Kano saan? Amangan no anyamanan ti aramidan da kanyak. Amangan no pilitan dak asumurot kadakwada iti pasdak apang ipupupukan da kadag iti babay. Awanan, boss. Masigla ta talaga nila. Kita na sa pulan. Wan nga magtungan. Sayang. Sana na dahi tati panunutan da. Dinasayat. Sumrak tayo ti may sa pag-iinuman. Agpalamis tabit. Sakbay nga agawid ta. Matubad, boss. Anya, kasta tinapasama. Pandanikan Ella. Uwen nga ron, ma'am. Apay kasta ti angot mo? Kwa, ma'am. Timisukak namin iti may sa adram apagbabasuraan. Anya? Awan sa bali apaglemangak, no ti ijay. Sige, ma'am, Tainak pa'y agdigos. Pasensya ka yun. Sige, kalpasan na, agsarita ka. O atoy, agkapay-kapay Ella. Nang timpla iti kapetado. Alam, ma'am, nagtaktak kapay. Awan ang yaman na. Ala, ituloy ta pagsaritaan ti may papahan iti napasamak kan ka iti kabisera. Nailumangak dagiti pasurot da Madam Anita. Kalpasan na, nagsubliak iti pagnanaudan ni Nena. Angam, jaklata na uray, ma'am. Gaputa sumipngatan, iso adya ko na uray. Kasta ka di? Wen, ma'am, ngam baliwak tulat ta asarong karan iti pagnanaudan na. Ta barang makasaritak ton. Ella, saan kumapay nga ita? Amangan numasalaw mo manen ita, kat anya pa iti aramidan dakan ka. Kat naadadakas ang mapasamakan ka. Aglagingit kamil akit di, nang runa ni Victor. Gaputa amok ang napatagkakan ko na. Ma'am, agtungpal ka kanyak, Ella. Pangasim. Sige, ma'am. Agtungpal na. O anya, Bard? Kumusta ti pagnayo ita? Naadaw nin no kasano asarkan mi ti plano mi asarkan na balay, madam. Ngam kang runaan ti aganat kayo. Wan, madam. Aganat kami. No napay kami ti mansyon da Rodrigo. Ipanamnamak.
Saan kami ita na mapaay, madam? Gapota na lakalanga sirkan, tinaladan day di abalaya puntiryami. Nasaya at launay. Planuan mi aming bagti amin, madam. Kalpasan na. Agtignay kamin, iti kabiitan na panawan. Lagi na nga pantay dito kalpasan na. Ituloy ko timagna. Tadumagasak pa'y agumatang iti kasapulan ni Elizabeth. Igay pagadalan da. Paray dati bumpay siya babae. Ay, awan. Kumapin mo! Agrairan dagiti manlipdot. Wano isnatsan. Kada agtatakaw dito'y San Isidro. Ay, tibakaw! Ay, paray da! Ay, agawid akaw. Nagatang konti importante agatangag. Intaray ti manlipdot tibakaw. Ngamin awan magkit iti kwarta ijay. Tila imbagatang ni Elizabeth tinaglaon iti day abag. Naimbag lakit tim. Taingganot ko iti uno nag-akamisita ti kwarta. Babaan iti lastikaw. Isuasahan na nairaman anasip daw. Naimbag lakit din. Kabala kung tibagit mga ansong. Mabalintan tiyak subli kuta. Ang mga no makapadagas kan ka. Kabala kon. Saan pa nga itati sa sangat ta? Agpaimbag ka pa iti husto. Pampanunutat ni Ami. Ang mga no niya ti panunutan ng rami din. Ang mga no pagturayo na ti pangtut na. Kit sumalog nga agmay-maysa. Saan namat siguro nga rami din ti kasta? Kan maysa. Binilin ko amin dagiti kakadwa iti kuta. Imbaga kabantayan da ni Ami. Saan nga itulok asumalog, wano kumanaw. Sa bali ni Ami, no iso ti makapungton. Darasudos, makansong. Amok da talando. Ngam di kagdanag. Bantayan dagiti kakadwa ni Ami. Isungag pa imbag kay ti husto. Taisunto, ti panagsublim ni Jekuta. Rumuarak ita arabi ilan do. Sa dino ti papanamansong. Iti asidag ti mansyon da anita. Ha? Nasken nga ikak ida iti pagpampanunutan da. Santay basta palabsan da ito nga naramid da. Anya ti rami na medya mangansong. Numakitak da iti atungan. Paltugakon. Anya? Diyak mapalabas da ito nga naramid da kada kayo kiniami. Saan mangansong? Ha? Bayam nitong an. Hindi mapakibiyangan. Ha? Kapungtot na ka ni Ami ng patayam. Anya? Tikayat ni Ami. Iso timang balas. Iso abayam nitong an. Tani Ami timang balas kan gani. Dak dito saan unay nga dayo iti mansyon da doon ni Anita. Saan nga mo dagiti gwardya nga dak dito yung naglamlaman. Kat palpaliwag ida. Kasladyak malapdan tiriknak. Kasla kayat ko ti pumaldog. Dagiti di manyo. Ha? Naglokat ti gate ti mansyon. Rimuar ti may sa kotse. Dayjay. Si Marono ti may sapay a kotse. Pagturungan da nga da. Dayjay ti may sa gwardya. Agdalap ta iti ruar ti gate. Ammo kon ti aramidak. Dayjay. Nagturong iti kasamakan. Di naknadlaw nga masidagkan ko na. Itan. Langgong. Natalag kalaunay. Ay, alag ti paltog na. Kan amin nga armas na. Kastamat kan ti kwarta na. Kalpasan na. Pumanaw akong ditoy. Kartinak. Kat pumanaw akong ditoy. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo.
Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Rimuaren da part. Amok nga agbaligi da iti aramidan da ita. Nakalukat ti gate. Abay ngay, inakitaan niya. Oh. Awan mo tao dito, Kate. Ayan ti gwardya. Ayan ay jay. Tingnan ta gwardya ay jay. Ang mga nodakas tinapasamak kan ko na. At tinasayat, inakriingan ni Simon, tayo iso ti mangkita. Oh, salbak iti. Disturbo iti turog. Dito yung banda, Simon. Oh, dito. Nasakit. Anay ko. Dajay, langgag mo. Iti dajay abanda ti pakangkang gagakititi mo. Mabidlang tayo nakitaan. Ngayon na dahi tao. Tidak patayin. Saan? Ti gwardya. O na tila pasamakan ka. Anay ko. Ipandak yung ospital. Talasom, umunag tayo iti mansyon. Salbat ka, gwardya. Pero huwisyo ka. Manaktak ka. Madam. Siya pa yan ti mangipankan ka iti ospital. Gapo iti kinakunan mo. Nalakalangasal kan tayo tinaladan kakadwa. Ngamnas ka nagpaliw tayo. Kan naganad tayo. Hawin, boss. Amo yung teramiden nyo. Iti kanito ang makastrak tayo iti balay. Hawin, boss. Sige. Aggunay tayo angyan. Sige. Naigalot kan, kinabusalot kan. Makagunay akon. Alaik amin nga alas mo. Ang naman kwartang. Sige. Alam nyo amin ang kwartada. Raman na lahas da. Dahil ato, di kayo tingnan itidakas. Matay kayo na lumaban kaya. Mapibingay kami lang iti kinabaknang nyo. Di kayo tanag. Saan na kayo adangan? Basta di kayo lumaban. Nawanin, boss. Naalamin na kita kwarta ka na lahas da. Anya piti mabalin tayo ngalan. Awarin. Sige, hintayin ang kakadwa. Sa tadi ang patayin na kita bumalay. Sanan, tadi damat limaban. Intulok damat amatakawan ta. Mapatay ka doon, boss. Nakalagatan tinatakaw tayo, boss. Nabilang kon. Yun ano pa di alahas. Nasayaan. Kasano ngay, boss? Itatay ko di amin dayta kani Madam Anita. Ha? Iso man ang tiyag naman iti nagregregatan tayo. Ang damat bingay tayo. Una kami iso man ang tigadaklan. Sana ba tayo dyan mat mansyon dati pagnanadan tayo. Di dyan mat tipangpanganan tayo amin. Iso ati ka nagreklamo pa itungan. Sa bagay ah. Sige, nagdiretso tayo ni dyan mansyon. At datayon dito yung mansyon. Ni senyor tinangilukat itigay. Nagawam, bumabang ka. Tasikan ti mangirikab itigay. Awan, boss. Senyor, da kayo matinangilukat itigay. Ayan ti gwardya. Impande Anita di ospital. Ha? Di nang randa di terwa. Salbag da dya gwardya. Awan na muna. Senyor. Ket, nagbaligi kayo. Wan senyor. Baligi ti pagnamita. Alah, urayan yun Anita. Da kayo, tiyak salita. Mangansong, awan nga tati nakakita kan kayo tinaramid mo? Awan, tanod na. Dada ko man ang surot kanyak. Mangansong. Naagaw ko ti paltog kan kwartana. Nagdanag ni Tata Santos kan ka, Mangansong. Ha? Saan kami ang nakaturo ka mangururay kan ka? Nasayat at tao ni Tata Santos. Man nakawat. Ken pagyamanan ta. Tanaasikaso ka data. Kas ita,
Adan iti kusina nga glutluto. Isuanas ka na subadan tayo dahi ta kiniembag na kada tayo. Datayo ti kanunungan na. Saan ket adag iti pasurot dadon niya anita. Salbag kit di dayjay ag gwardya. Siyak pa yan tinangipan kan kwa na iti ospital. Ket, kumusta, madam? Tinaminda. Palpasan na. Insublik matlang dito yung mansyon. Oh, bullshit kit di. Ala, lipatan nyo pa lang ti pungtot yung madam. Tayawat kun kada kayo, ti kwarta kan alahas at tinakaw mi. Anya? Agawambart. Yawat mon kanyak. Tungan! Bas? Ingkalan ti kwarta kan alahas, tayag mo ditoy. Bas? Maragsakan ak, Bart. Maragsakan ak unay. Masurunak, Jaske. Ano ti pakasurunam? Nagbasit, United na bingay ka. Awan pa matalaas, United kanyak. Agreklamo ka? Kasanaw? Saan ka nga agreklamo, tungan? Tinapatag. At damat na itad kan ka kwarta. Nagbasit. Pwa! Sumartangkan. No di mo ka tibingay mo, itad mo na kanya. Sana! Nagbasit lang arodan, itad ko pa'y lakin kamay. No kasta, di ka nga rodan nagreklamo. Palagipan ka, tungan. Dito'y mansyon, ti pagnanangadan, kan pangpanganan tayo. Iswasan tayo nagreklamo pa'y. Tamalaksid itibingay tayo. Binulan pa'y nga dasweldo tayo, kas pasurot na. Nawatan, tungan. Bas. Kumusta kayon dito'y, Ama Mateo? Inaunang. Ay, nasaya at madam. Amangan no kasapulan nyo ti kadwa. Amangan no maligatan kayon. Ay, saan, ma'am? Napiksa kami, pay. Sanda kami apakananagan, ma'am. Ngamin, napigsa kami pa'y kinyunang. Kan atidog pa'y tibiyag me. Kahit mauray mi pa'y ti panagsubli ni Victor. Dahil tatipuno, ma'am. Tinasaya at mga yabak iti kadwayo iti daytoy apagnanaadan nyo. Tapno adda katulungan nyo. Kabaalan mi pa'y tagluto iti kanon mi, ma'am. Iso nga uray saanon. Kabaalan minto pa'y ti agparaspas iti ros. Kan kabaalak to pa'y ti agbalsid nga uray lakaya kon. Ano niya? Uwan, ma'am. Iso asan da kami apakadanagan kini bakit ko. Kan nagyaman kami iti abastumi nga iti-itidyo Saan kami nga agparparikot iti kanin me. Dayta ti pagyamanan mi adakkel kada kayo, ma'am. Rumbong laeng met adida kay baybayan, Ama. Kan maysa, dayta ti inyo nay unay ni Victor. Adida kay liwayan nga ikan iti abasto. Tadi na kayat ngagbising kayo. Nasingpet at talaga ni Victor, ma'am. Amo na kami panunutan. Kat dayta ti pakaragsakan mi unay. Taakas la anak me. Wano apo mi matan ni Victor. Napatag ka na kami, ma'am. Wan, ina. Napatag ka na tayo ni Victor. Sige, ina. Ama, kainak man pumuros iti prutas. Tayawid ko iti mansyon. Ay, sige, ma'am. Wan, ma'am. Kuyugin kayaon. Sa akong timang puros iti prutas para kada kayaw. Saanan, Ama? Siya kon. Kabaulak pa iti kumalay at iti kaayo, ma'am. Di naktagibas si Ten. Saanan, Ama? Adamat na iranta pagsungkit. Ison ti aramatag. Kan adamat dagiti trabahador amang tulong kanyak. Iso adi kay agtaktaken. Ala, adakin ka, ma'am. Alangarod, agpatuloy akon, Ama. Umayak tumanan sumarungkat. Iso dayto yan kay natakawan na. Nastra dagiti agtatakaw ti balay. Da Mr. and Mrs. Dichos. Tinakaw da amin a kwarta ken alahas da. Wala.
Iso day tuyon tay tinakawan da Bart. Pagyamanan da, ta saan da pinatay ida. Nagasat da, ta si bibiyad da. Amin na babaknang dito'y San Isidro. Agsagka na kayo. Gapo, tatagikuan mi amin na kwartayo. Madam, agpakada kamin. Yung kami pa pasdag. Sige Bart, hing kayo lata. Anya tibas-basahan nyo di tapagiwarnak. Apakaragsakan nyo, madam. Jay sinarokyo abalay tibaknang. Nakalanad dito'y. Adda dito'y, nakadjaryo. Sana bali, madam. Tadi na kam nailasin. Gaputan nakabuneti kami amin. Mata kan agong lang ti makit kita. Isuasaan da kami nailasin. Lalain kayo, Bart. Bayaman nga oray maidjaryo kayo. Tinaskan, saan da nga mo ti kinasyasinyo. Kailiw ko manan ni Victor. Katunggal kastoya kailiw ko. Umayak ito'y turot. Ay ayatan ka, Victor. Iso nga agorayak latakan ka. Sa anak ako manaw dito'y San Isidro. Dito'y ako naagnan. Awanan ti panggap ko nga agsubli iti Amerika. Nangruna ta simangbay ka, itibiyag ko. Or-orayan ka, Victor. Agyaman at guide. Guide, sikan ti makamoy ti kabalyok, ha? O, iha, ano ka ba't gaya? Wan, mama, sarong karan kayo. Nakapilas kayo? Rumor kayo, mama? Wan, iha, kayat ko ti ag-shopping. Nakasta, sumuro takmat, mama. Anya? Inak agpilas iti silat ko. Isa nga orayan dakbiit. Sa din ti kayat mo apapanagda, iha. Mapantay iti pagtagilakwan iti alahas, mama. Kayat ko ti gumatang iti ang Paris Asinsin. Paris Asinsin? Wan, mama. Mapantay iti dahi abanda. Sige, iha. Luday tati ko na. Ay, tibako! 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 Itaray, timanipdo! Oh, dagit isang pagkabanipdo. Sino ka na jay alalaki? Mamwak lang ti kinasyasin na. Dosa ka. Ano tinapasamak, ma'am? Adda nang itaray itibag ko. Awan, mama. Diyak nakamatan. Nagpartas ating maray. Di ako nasiputan tinagturungan na. Ijay abanda tinagturungan na. Nung awan batan. Pulis, masapul ama isubli ti kwarta. Sige, ma'am. Sapulan mi ti manit do. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga, Jack, kapanganiha. Pampanunutak ti kwartak nga intaray da. Agasam nga day, Jay. Awanan mabalin tayo, mama. Taging gaita. Saan daan na sarangan tayo at tao? Salpakit di. Ala, mangan tayo kit din, mama. Agpalamigis tayo pa dito ang restaurant. Talpasan na. Intag shopping. Ngam. Adda kwartak dito, mama. Di tayo tanag.
Ngam ka sa nun ti kwartak, iha? Bayan yun, mama. Saan yun ang mapasubli day chay? Intan maminsan, di kay basta ang taliklatan. Gaputa ado ti manang gundaway ita ang panawan. Ha? Mananggon daway? Wan, mama? Kaya't nga sa wan? Ado dagiti tattao at ti kayat da. Katagi ko ang dati sa amdamat ako kwa. Dagiti aga-agaw. Agtatakaw. Ag-hold up. Ken pumatay. Tap na lang maala dati kayat da. Ha? Iha. Alakitin, mama. Mangan tayo pa eh. Oh, dita inuman nyo analamiis. Ramanan nyo Naimas data, mama. Oo, sige, iha. Mangan tangaro. Kabayatan ti kadlata ditoy. Gundawayak ti agaramid iti may kontra kada Don Simon. Masapol nga addamanen mapatay ko. Ket agawak ti paltog na. Anya? Amin na pasurot da Don niya Anita. Dakas damit. Ngarod, nasken na matay da. Gaputa awan ti nagdumaan da kadagiti amo da. Panagkuna. Saan anasaya dayta baraw? Ha? Tata Santos. Baraw, saan ka kumapay? Nga garami diti kinadagas. Panunutem kumapay ti kasasaan nilang daw. Tata. Marigatan pay lang. Kasanon, no iti panagaramid mo iti dagas. Kat agkibaltang. Kat madaksang ka. Na mga numayraman nilang daw. Sana balikan yak talakaya kon. Nakasagana aklat ta. Ang mga klon iti papatay ko no bilang. Barok, saan to ang makataray nilang doon no bilang? Marigatan pa ilaeng. Isuat ti makunak. Agpaimbag kumapay ahusto nilang daw. Sakay tumangiwayat iti kontra kadag iti kabusor yaw. Sige, Tata Santos. Nasayaat no mawatan nakbarok. Wan, Tata Santos. Mawatak timpakawat yun. Wow! Nagtinday ti asing-sing, mama. Agparis asing-sing. Kasta ka di tinapintas para kan ka, iha? Simple. Okay lang, mama. Gatangak dayto para kada kami kini Victor. Victor? Di kaayan ayat ko, mama. Anya? Mabit lang, mama, ha? Bayadak dayto'y agparis asing-sing. Oh, mama. Nakarupangit kayo pa lang. Talaga, iha. Kapot ang masaya nga nakiti kwartak asinikdot da. Diya kung nagatang tikayap ko agatangan. Adamat kwartak, mama. Ngam di yumat kayat ni igatang. Kwartam dayta, iha. Sabali mo ti kwarta. Sayang at talaga ti kwartayo anasitut. Ngam awanin na ba rin tayo, mama? Oh, nakadanan tayo iti mansyon na. Ay, Awan mati mangilukat iti Kate. Ay, agyaman na. Kunak no awanin ti mangilukat iti Kate. Nagawa ng tingin mo! Nagakyan ti kotse! Mabit lang! Bart, ayan ni Tiago. Nagdabay lang niya paraiso, madam. Tisal pagkataon na. Intan sumangpat, ibaga makayat ko akasarita. Abay, madam. Makapungpong to kayo, mat. Basta ibaga makayat ko akasarita. Wen, madam. Amom ka di anasipdot ti bagko naglaw ni tiado ak kwarta. Ano niya? Nagsayang dayjay ak kwarta, Bart. Madam, ano niya ti pa kayo naigan ni Tiago iti dayta? Kasaritak, ang mga no isukit di mat jay lalaki anang sipdot iti bagko.
Apay, di yun nailasin ti lalaki, madam? Saan? Gaputa nagpardas. Timaraya dagos kalpasan anasipdot na tibak ko. Sayang, madam. Talaga? Iso akayat ko akasarita day Jay at Tiago. Salba ka talaga, boss. Ang yaman ang ti katawaan, tuwan. Nangagkuti sarita. Doy tayo ni Madam Anita, boss. Gunggunan na! Boss, pakaragsa ka. Unay tinapasama. Di pa nakasipdot ti bag ni madam? Maray awa ka talaga, boss. Maragsa ka na. Sumardan kan. Diyan tatakaw. Tinakawan na tipada ng agtatakaw. Sumardan kan ko na. Sige, boss. Sumardan ka. Tinasayat. Ingkasapulan ni Tiago. Takayat. Akasarita ni madam. Sige. Mapanak. Itamutag. Ano ti pagsakitan tinakan mo? At saan mo ta nagrigatan ti kwarta na sipdot? Anya saan? Saan ka di? At ti kwarta at tinakaw dagiti pasurot panay jay? Katanya ko ma? Kwarta akong day Jay. Iso na sakitin akam ko. Saan natkidi nga amin anabingay ko? Kat iso dyan nasipdot. Tadamat natda. Adadamat kit di tinatda. Oo, mutlagayam. Anya pala ti pagsakitan tinakan mo? Oh. Inton maminsan, aganad ka, Anita. Gapo, tadadagiti kasken ka, ti panunot na. Nagsao ka manan ako, nak, Simon! Aganad ka inton maminsan. Tapno saanan ang maulit tinapasamak kan ka. Agpudno ka kanyak, Tiago. Sika, tay nang sipdot itibag ko iti kabisera. Saan, madam? Ada ka dyan paraiso. Napanak nagbabay. Tiago! Kasaritam dagiti kakaduham iti kabisera. Naskan nga isublida ti kwarta. Ni, awan mat katuwa ka dyan kabisera, ma'am. Siyak lang mat ti manipdot apasorot no. Kat, awan kakatuwa, madam. Si siyak lang. Anya? Ang mga nota kiti sa bali agrupo Ado kami mataman nipdot. Ngam jakit naman mo. Anya? Awanan madam. Ag happy tayo nang itara itibag mo. Kasta unay aragsaknan. Sayang day Jay. Oo na, madam. Tiago, kaya't ko ngay tamat lang. Mapan ka iti kabisera. Kat amuam no asino dyan manipdot anang itaray itibag ko. Nasken ama isublimot lang. Well, madam. Sige. Inak nga rodan na dyan kabisera, madam. Saan ka nga agsubsubli? Aging ga iti di mo maisubli ti kwarta. Naglaingan. Ngam. Kasano pa'y ama isublin? Kat nagbibingayan min. Kat agiti pasurot ko dyan kabisera. Awan na. Saan anailasin ni madam na jay aman nipto? Kaputan nasiglat na jay. Kat pilasiim ko. Iti pasurot ko aman nipto. Kat kwarta dalos. Nagmayat ti ag-swimming iti pulo. Kailiw ko ti aglangoy. Itatadak ko lang dito'y mansyon. Ipapas ko ti aglangoy. Agdalbak man kiti. Ada ako dito'y batog ti pinakaadalam apasan. Wow, legs. Ay na, nagmayatan na buya. Kasta at tilok po. Nagmayatan nga prosan. Ay na, maaprosak ko madagita alok po. Wow. Alok po, este. Boss Mart. Anay ko, Mart.
tinapis na pay. Salbag ka! Asino ti sirsiripam dito ayan dagiti mula mas masetas, ha? Dayjay, boss. Lupaw. Salbag ka! Manirip ka talaga! Agraman amo ta, siripam pay. Sirsiripak lang, boss. Pumanaw tan dito itungan. Intan, ang mga no makita na ka ni Madam Anita, kat dosaan na kapay. Diyak kayat. Yung kalang no kayat mau. Sige, makamuha. Nagmayat to pay. Wow, legs. Wow na wow. At to'y tirobam, iha, isuot mo na. Agyaman na, mama. Adain sagana ka merienda, iha. Ag merienda ka pa, isak bagay tuloy mo ti panaglangoy mo dito'y pool. Aday ti day dyan lamisaan. O may ka, mapantay jay. Da kayo, mama. Saan kayo kading aglangoy? Saanan, iha? Si Kalatan. Bantayan Kalata. Ay, nga mapalin ka di. Short kan t-shirt ko matisuot mo no kasta nga aglangoy ka? Amom nga min iha. Nagado alalaki ditoy. Amom doy ta. Dagiti pasurot mikan ni papam. Ang mga no sirsiripan da ka iti day ta. Sapay loko dagita no daduma. Iha. Bay ang laing anak kabating sultak mo, ma. Anya ko, ma. Saan dak mat apagaramidan iti dakas? Anya? Bay ang vita asiripan dak. Okay lang. Aglangoyak nga rod. Di nakabating sutak. Komportable nak iti kasta asuot nga aglangoy, mama. Ngamba, iha. Ay na, bay ang daklat na, mama. Kan bay ang dagita apasurot mo na siripan dak. Total, agpatinggada lang kita. Saan dak mat apagaramidan iti dakas? Ano da ito'y nakasurat dito eh? Doña Anita Alban. Nasipdot tibag na anaglaon iti dakkel agatad. Ha? Ni Doña Anita? Intaray da tibag na? Juan Ella, nabasak mo tanday ta. Ay, talaga saan da pilian ti sipdotan da? Amo dati pinili da kunayo kit di ma'am. Ngamin, baknang ni Doña Anita. No para kanya. Nasaya at siguro day ta napasamak kan kwa na. Gonggo na. Ella. Dakkel agatad tinaitaray kan kwa na. Husto laang, ma'am. Husto laang day ta napasamak kan kwa na. Di uray man amin akwartana kat takawan da. Ngamin, pada namutlaang nga agtatakaw dagita anang sipdot itibag na. Anya? Apay, diyo patyan, ma'am? Ani Doña Anita kat agtatakaw? Ella. Naibagakon kada kayo, ma'am. Nabayag at tiyempo ang nagserbi ak kadakwada. Kat ado ti amok akinadakas da. Anya? Agtatakaw ni Doña Anita, Ma'am Carlota. Iso ti dadaulo dagiti agtatakaw. Mama, agsubli akong iti asyenda. Adakan ka, iha. Sabagay, agarot doa domingkom diti mansion. Wan, mama? Iso akayat kong ti agsubli iti asyenda. Sige laang, iha. Saan kayo kadi asumurat ijay? Saanan? Ado ti asikaswak diti mansion. Sige nga rod, mama. Agsubli akong iti asyenda. Sige po raw, magnakalaan. Saan na balik? Asidagtan iti turod. Kaya't kumaning ti mapanlumang abdi ta iti presko nga angin. Aginayad ka laang po raw. Ho! Ho! Diti ka laang po raw, ha? Igalot ko ti talim diti po ti kayo. Adda tao dito'y turod.
Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.